Razčistiti, raščistiti, raščistiti. Ja ništa ovo ne razumem. Šta tu treba da radim? Polako. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo jednačenje suglasnika po zvučnosti i jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Da bismo znali jednačenje suglasnika po zvučnosti, prvo moramo da znamo ovu tabelu, pokazat ću vam. Moramo da znamo koji su to zvučni, a koji bezzvučni konsonanti, to jest suglasnici. Sad, ovu tabelu svakako moramo da naučimo na neki način, da kažem, na pamet, ali razmišljaj. Ako je B zvučno, šta to znači? To znači da B proizvodi neku vibraciju dok se izgovara, a ako je P bezzvučno, znači da te vibracije nema. Kako ćeš to najlakše proveriti? Malo je čudno, ali uradi ovako. Stavi ruku na glavu i izgovori B. B. Aha, vibrira mi teme glave, znači da je suglasnik zvučan, jer proizvodi neku vibraciju. A kad uradim ovo, P, 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 vibracije nema, kao da se spušta nekako na dole taj zvuk. Ne izlazi gore. Malo jeste čudno, ali tako ćeš proveriti za svaki glas. Ako ne veruješ, proveri za svaki ovaj glas da zapravo kada imaš vibraciju, stavit ćeš suglasnik na gornju stranu, dakle na gornji deo ove tabele, a kada je bezzvučni, stavit ćeš dole. Da bismo znali, recimo, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, mi prvo moramo da razumemo šta znači to po mestu tvorbe. Mesto tvorbe, tvorbe stvaranja, je mesto izgovora, gde se nalazi jezik i kako su nameštena usta, da li jezik dodiruje nepce ili da li dodiruje zube, u tom smislu mesto tvorbe ili mesto izgovora. I vrlo često se meša jednačenje suglasnika po zvučnosti i jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, baš iz tog razloga što se ne razume šta to zapravo znači. Mesto tvorbe, evo da objasnimo na prostom primjeru. S, s. Pogledaj kako, probaj sam. S. Jezik dodiruje zube, znači, a zubi su spojeni. Znači, s, s. To znači da je suglasnik zubni, jel tako? A pogledaj recimo P, P. Spajaju se usne, znači da je dvousneni. I tako dalje. Imaš sad za svaki glas posebno. Važno je da razumeš šta znači mesto tvorbe, a ja sam objasnila na ova dva primjera. Kada radiš, kao što sam rekla, jednačenje po zvučnosti, jednačenje suglasnika po zvučnosti, moraš da znaš ovu tabelu. Ovde sam izdvojila u ovom kvadratu Ž, Z, Š i S. Zašto? Zbog toga što kada radiš jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, tebi zapravo trebaju ti suglasnici. Zašto? Zato što S prelazi u Š i Z prelazi u Ž ispred prednjonepčanih glasova, a N prelazi u M ispred B. Prednjonepčani glasovi, prednjonepčani suglasnici zapravo znače da jezik dodiruje gornje nepce kada se izgovaraju. Č, Đ, Š, Ž. Probaj sam i vidjet ćeš da jezik je tako namešten ustima da malte ne dodiruje gornja nepce. Hajmo još malo primjera i da vidimo kada imamo recimo obe glasovne promene u nekom primjeru. U prvom primjeru raz plus formirati. Razformirati. Baš teško da se izgovori. Tako da će Z preći u svoj par S i ova dva glasa će se izjednačiti po zvučnosti. Ali u primjeru recimo raz plus čistiti. Z će preći u S, izjednačit će se po zvučnosti, ali i dalje imamo problem. Zato što imamo čistiti, pa to je i dalje teško da se izgovori, čistiti. I onda S, koje je zubno, mora da pređe u Š, koje je prednjonepčano i da se izjednače po mestu tvorbe.
Kao što imamo pravila, tako imamo i izuzetke, to jest odstupanja, naravno da bi stvari bile malo teže. Hajdemo da vidimo koja su to odstupanja i da ih jednostavno tako zapamtimo. Nema tu neke formule kako bi se to zapamtilo, to se nauči kao takvo. Pogledajte primjer. Predsednik, odšetati voćstvo. Ovde se odstupa od jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kada vidiš grupu ds, dš i đ ispred sufiksa stvo, jednostavno ne dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti i to tako i upamti. Kada imaš jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u sledećim primjerima ne dolazi do jednačenja. To jest, imaš odstupanje od te glasovne promene. Razljutiti, izljubiti, prosto, nećeš reći razljutiti i žljubiti. Zvučaće potpuno nelogično. Tako da vodi se tom logikom. Jedanput je reč koja je složena od reči jedan i put. I baš iz tog razloga što je u pitanju složenica, iako ćeš dok izgovoriš da kažeš jedanput, u pisanju će biti ipak slovo n. Ili kada je recimo reč stranog porekla, kao što je u pitanju reč maskembal, u izgovoru će biti m, maskembal, ali dok pišeš obavezno stavi slovo n. Nadam se da smo objasnili, da nismo zakomplikovali, da je sada mnogo jednostavnije. Ne zaboravi nikako da naučiš glasove pre svega i ono što je najvažnije možda da se razume šta znači zvučnost, a šta znači mesto tvorbe. Kada to razumeš, bit će ti lakše da radiš glasovne promene. Obavezno radi postupno. Mi se vidimo u nekom sledećem videu, klikni subscribe i uradi kviz da proveriš znanje. Pozdrav!